Sanibonani igama umchasiseli Isiminye Sentombe. Ngizocela ukuthi ngichaze kube mgceke lokho. Abantu kukhona abantu abavuka namhlanje besithi ku-extendiwe ama-permit nama-waiver ku-extendiwe to 31 March 2026. Yebo kunjalo, kodwa ngicela ukuthi ulalelisise kahle ukuthi lokhu kuqondane nobani oyenze njani. Mangabe wa-apply i-permanent res or wa-apply i-long term visa, ya-reject wa-appeal, yes, nawe ungaphansi kwakho lokho ukuthi up to 31 March next year unoshwele wokuthi ma kwenze ukuthi uyahamba uye ekhaya unemvumo, angeke bakuvimbe, uzobachazela ukuthi wena ume ukusimo esime kanjani kulapho. Kodwa-ke laba abaningi aba-apply ama-waiver abaku-ZEP nabaku-LEP yaseLesotho nabakule yase-Angola, lento kayi-apply kubo. Ma wena ukulokho, please zama u-30 November ulokho deadline yakho. Akasi 31 March. U-31 March ngwalaba engisho ukuthi ba-apply amanye ama-visa angaphandle kwale iZEP. Njenge-permanent res, ma umuntu wa-apply permanent res noma mhlawumbe wa-apply i-spousal visa, ukupending manje. Uthola ukuthi wabhadala, wa-apply uphethe islip ulindile, or wake wa-rejectwa, wa-appeal. Ma ukuthi uyahamba uye ekhaya, ma udlula eborder uyiphathe incwadi yakho le ye-rejection. Uyiphathe uhambe nayo, angeke bakuvimbe, angeke ukuthi hayi uyilento engasafunakali, cha, yonke into izohamba. Noma mangabe i-waiver yakho usiphathe islip sakho ma wawu-apply i-waiver ye-long term visa kulokho. So yilokho ebesizama ukuchaza, ngoba ngibone abantu abaningi laba aba-apply ama-waiver bengena-ZEP or bene-ZEP sebecabanga ukuthi nabo bangaphansi kwalelo hlelo. Cha, lelo hlelo aliqondananga exact nani abe-ZEP or LEP or la amanye ama-visa athile, kodwa kuqondane nalokho okunye esengikuchazile. Ngiyabonga kakhulu, ningakhohlwa bakithi ukuthi ni-subscribe, niphinde ni-share le video ikwazi ukuthi ifinyelele abantu. Ma lifuna ukuthi kube khona ongithinta ngakho, uyangithinta la ku 063 625 8742. Uyangifonela lapho ubuze noma yini or la ufuna ukuchazela khona, nalabo abafisa ukuthi sibancedise la ofisa ukuncediswa khona. Ngiyabonga kakhulu.